turi ku rukiko rw'ikirenga i Kigali mu Rwanda. Aha ruri ni mu karere ka Gasabo, ahazwi ku banyarwanda batari imbere mu gihugu. Hano ni hafi ya Meredie, ni hafi ya People, ni hafi ya ambasade y'Abongereza, ni hafi ya Faisal, ni hafi y'ibitaro by'umwami Faisal, niho urukiko rw'ikirenga rukorera. Abantu bamwe hari abantu bazi ko uru rukiko rukorera i Nyamirambo ku rukiko rukuru, ariko uru rukiko ruri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, hafi y'icyicaro gikuru cya Rema. Aho niho rukorera, ku kilometero kimwe uvuye aho ruri uhita ugera kuri Convention Center. Mu minsi ishize twababwiye urubanza rw'umunyemari witwa Jenny Joseph aburanamo n'umunyemari witwa Pascal Kanyandekwe. Uyu Jenny Joseph, dukore gato introduction, ni umugabo wahamijwe n'urukiko rukuru icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano zikomeyoka kuri kashe yakoze kugira ngo ajye agira umwe mu mutungo asinyira, aho yari ahuriye ku mutungo wo muri sosiyete witwa Mutara IMC. Aho nza kubivuga nabi muri comment muzabikosora, iyo sosiyete muze kuyishyira hasi, aho muza gukora like no muri commentaire muze kuyishyiramo. Uyu mugabo w'umukoreya yaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye bwa mbere rwa Nyarugenge, aburana adahari. Urukiko rumuhanisha igihano cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 yagombaga guha Kanyandekwe Pascal. Iyo hazabu kandi ikaba irimo n'igihembo cy'avoka. Jenny Joseph wunganirwa na Maître Muragijimana Emmanuel bahise bajurira urukiko rukuru. Hanyuma urukiko rukuru nyuma yo kumva impande zombi nabwo kandi yaratsinzwe, ahanishwa igihano cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30. Urukiko rutegeka ko agomba gutanga ihazabu akaziha Kanyandekwe Pascal. Uyu mugabo wagize amahirwe adakunda kubonwa na bose yatakambiye urukiko rw'ikirenga, yandikira Dr Faustin Nteziryayo, perezida w'urukiko rw'ikirenga, amusaba amahirwe ya nyuma, amusaba ko uru rubanza kongera rukaburanishwa mu ngingo nshya kuko yagize akarengane. Ibidatinze urukiko rw'ikirenga rwaramushubije, rutegeka ko urubanza rugomba gusubirwamo rukaburanishwa n'urukiko rw'ubujurire. Iyi nyubako mubona harimo sale nk'ebyiri eshatu ziburanishirizwamo imanza z'ubujurire, ariko igice kinini ni urukiko rw'ikirenga, ari naho hari amabiro, niho umuvugizi w'inkiko akorera, niho umugenzuzi wazo akorera, ni naho perezida w'urukiko rw'ikirenga hano naho hari ibiro bye. Urubanza rwashyizwe ku itariki 11 Nyakanga. Kuwa 11 Nyakanga habaye igisibo rusange, ikiruhuko rusange mu Rwanda n'ahandi hanyuranye ku isi kubera umunsi w'abayisilamu bagira. Urubanza ruhita rwimurirwa kuri 13 saa 1:30. Itsinda rya Jaras official ryari hano kuri uru rukiko rutegereje gukurikirana uru rubanza. Nkuko muri kubona kuri screen zanyu, urukiko mu buryo buri open cyangwa se bufunguye bwahaye uburenganzira Jean Paul Nkundineza ngo dukurikirane uru rubanza. Nubwo atari ko byagenze, gusa nk'abanyamakuru twirwanye. Uyu muntu yaje hano ni nko kujya ku rugamba, hari ibyo uteganya ukavuga uti nubwo urukiko rwampaye uburenganzira bwo gukurikirana urubanza, ariko icyemezo gifatwa n'umucamanza. Dushimire Rukunda kuvuga Regis, perezida w'uru rukiko rw'ubujurire, rwose uko twakurikije amategeko twaremerewe. Urubanza saa 2:30 nibwo inteko y'abacamanza 3 yinjiye mu cyumba cy'urukiko. Nkuko muri kubona mu mashusho twafashe mbere, twirwanyeho nk'abanyamakuru turayafata. Jenny Joseph ari mu rukiko, ari kumwe kandi na Kim Sang, uwo ufite sosiyete nawe y'ubucuruzi ya Jenny Joseph. Muri uru rukiko kandi murabonamo ko harimo n'umunyamategeko witwa Emmanuel Muragijimana Maître, yewe harimo n'umusemuzi wasemureraga Jenny Joseph, kuko n'urubanza rwabaye mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko uregwa akavuga mu cyongereza. Umushinjacyaha yahageze, yararimo mbere y'uko iburanisha ritangira. Jenny Joseph n'itsinda bari kumwe harimo Maître Muragijimana
abuze bati itangazamakuru ntabwo twifuza ko ridufotora kubera impamvu zikurikira. Iya mbere, ubwo yakatirwaga mu rukiko rukuru, ibinyamakuru byo mu Rwanda byamwanditseho ko ari umuhemu, yahamijwe ibyaha n'urukiko, ari umuntu mubi, bituma bimugiraho ingaruka muri community y'abakoreya baba mu Rwanda imbere ndetse n'ababa ku mugabane wa Afurika. Namenye ko abakoreya bose baba ku mugabane wa Afurika bafite urubuga bahuriraho, ko bamwatatse bavuga bati imyaka ufite irenga 53 ni gute waje kuburana mu Rwanda imanza z'amanyanga. Yavuze ko kandi byamugizeho ingaruka, afite ibikorwa by'ubucuruzi harimo Zambia na Mozambique, yewe no muri Korea y'ubwaho. Uyu mugabo yavuze ko afite umubyeyi uri mu myaka 90 umuhorera ku mava amusengera yibaza impamvu ari mu nkiko. Ginny Joseph wavuze ko yageze mu Rwanda bwa mbere muri 2015 aje muri business cyangwa se mu gushora ibikorwa by'ubucuruzi. Umugabo uburana sinzi niba ari ugutebya cyangwa se ari ukuri kw'abakoreya, igice kinini yakimaze ataka u Rwanda. Rwanda is a beauty country, ku Rwanda ari igihugu cyiza, ku Rwanda ari igihugu gisa neza. Ibyo ubwo umucamanza yamuhaye umwanya ngo aburane, aratangira ati bacamanza, iki gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndasimbutse gatoya, zimwe mu nzitizi zatanzwe na Ginny Joseph nuko yivugiye ko nk'umunyemari atari umuntu wo gufungwa kubera ko yaje mu Rwanda aje kuruteza imbere. Bimwe rero mu byo yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyiza, yavuze ko ari we wavuganye na ba nyiri modoka zitwa Hyundai na Kia kugira ngo zize abo bashoramari baza bashora imari mu Rwanda, kuko yabonaga ari igihugu gisa neza kandi kitateza ibibazo ziriya modoka. Ariko kandi Ginny Joseph yavuze ko ari umwe mu bazanye moto polisi ikoresha za BMW kugira ngo u Rwanda rugira igipolisi kiri smart gifite n'amamoto agezweho ya BMW. Ngewe ikibazo nibaza, ibyo bikorwa byose Ginny ni inkunga yateye polisi y'u Rwanda na Minisiteri y'Umutekano. Izo modoka konzi ko igura miliyoni nkeya, igura like miliyoni 11, niyo yamakiza. Imodoka z'abakoreya zirahenze, ziri ku ma miliyoni zitari munsi ya miliyoni 11. Ariko kandi ntabwo ari nacyo gusa, ntekereza ko polisi y'igihugu yatanze isoko rigatsindirwa n'abakoreya, abakoreya bakazana ziriya moto. Sintekereza ko ariyo proof ishobora gutuma agirwa umwere ko yahamijwe ku bituma ahamwa n'icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Rero uyu mugabo mu nzitizi nyinshi yatanze yavuze ko mu by'ukuri atifuza abanyamakuru ko bamufotora. Ntabwo nubwo urukiko rwari rwahaye Jalas Official uburenganzira bwo gufotora urubanza no kurufata amashusho, umucamanza yafashe icyemezo cy'uko abanyamakuru twicara tugakurikirana urubanza. Ni urubanza rwaranzwe n'impaka zikomeye. Umushinjacyaha yashinjuye Ginny Joseph, yavuze ati ntabwo byari bikenewe ko urukiko rukatira Ginny Joseph ku itegeko ryo muri 2012 kandi hari ingingo nshya yo muri 2018 ihana icyo cyaha. Ntabwo ari kenshi ubushinjacyaha buza bushinjura umuburanyi, ubundi ubushinjacyaha nta nubwo byari bikenewe ko ruza muri uru rubanza, kubera yuko n'ubundi umushinjacyaha nushinja umuburanyi kandi umushinjacyaha yaje ashinjura. Ari naho bahera bavuga abaregera indishyi ko bashobora ko urubanza rushobora kuba ruzabonekamo akarengane. Ntabwo twabihamya tutarumva icyemezo cy'urukiko, icyemezo kizasomwa kwa 29. Umushinjacyaha wamaze igihe cy'isaha ahanganye n'itangazamakuru avuga ngo mufotora gutura urubanza. Ni ikibazo gikomeye. Ngewe personal no bwa mbere nabonye umushinjacyaha yataka abanyamakuru. Umushinjacyaha mukuru Havugiye Yaremye afite akazi gakomeye, kuko umuburanyi ubwe umushinjacyaha ni umuburanyi. Ibyemezo byose bijyanye n'ibikorerwa mu rukiko bifatwa n'umucamanza. Umushinjacyaha yaduteje ababuranyi ababwira ko systeme batabibonye ko kandi atari ngombwa yuko tuza muri urubanza. Umushinjacyaha yagize ati ababatumye mu babwire ko twababujije gufotora uru rubanza cyangwa se kurukurikirana. Ntabwo ari byo bitugenza. Ahanini turi hano mu nyungu rusange. Urubanza rwa Ginny Joseph ni urubanza rusanzwe,
ni urubanza nk'izindi zose, niyo mpamvu twahawe uburenganzira, nta kintu kidasanzwe kirimo. Jenny Joseph siwe mugabo wa mbere urezwe inyandiko mpimbano no kuzikoresha, yewe se nawe wa nyuma, ahubwo mu bakoreya ntabwo ari benshi bari hano mu Rwanda baregwa biriya byaha. Ikindi Jenny yatunguwe nuko yisanze mu nkiko, umugabo ugaragara nk'utuje nk'umukirisitu akavuga ati ngewe kuva mvutse mfite imyaka 62, mama umbyara afite 94, iwacu ntabwo tujya mu nkiko. Yagaragaje Kanyandekwe Pascal nk'umugabo wahunze ubutabera. Mu bindi biganiro tuzamuvugisha tumubaza aho aherereye n'impamvu yahunze, ariko kandi ubwo yavugwaga hari miliyoni y'amadolari 45,000 yahaye witwa Kim San. Uyu mukoreya kuva muri 2018 arabibazwa, 2019 arabibazwa guhera muri RIB. Ntabwo yerekana ayo mafaranga yakuye muri Mutara IMS, hari amadolari 45,000 yagombaga kujya kuri konte ya Mutara IMS, yashyize kuri konte y'uwitwa Kim San. Urukiko ruti Kim San niyo sosiyete yawe, mwaguraga iki muri Mutara gituma ushyira ayo madolari 45,000? Noneho Kim aho mutinyira agahita avuga atari ku Rwanda ni rwiza. Apo natinya, n'ubwa mbere mvuze ko rwose so ni ikibazo gikomeye, aho ikiburanwa uyu munsi abanyamahanga kubera ko u Rwanda ari rwiza rwabahaye amahirwe yo gukora, bashobora kwifashisha iyo okaziyo, ayo mahirwe bagakoresha ayo mahirwe bahawe mu nyungu zabo bwite. So ni urubanza rumaze amasaha 6 mu cyumba cy'urukiko, saa 2 kugera saa 7. Ni urubanza rwamaze amasaha 6, igice kinini cyaranzwe n'impaka zo kutumvikana hagati y'ababuranyi ndetse n'abaregera indishyi. Umucamanza yabajije uregera indishyi ngo bimaze iki ko abanyamakuru bakurikirana uru rubanza? Aramusubiza ati kiretse mu bibabajije, twebwe bitumariye iki? Icyo bimaze ni uko abanyarwanda bamenye ukuri kubibera mu nkiko. Njye n'ubwa mbere nabonye aho itangazamakuru rihabwa uburenganzira bwo gukurikirana urubanza, umuburanyi n'umushinjacyaha basaba ko batafotora urwo rubanza, bati rwose nta kibazo, n'ubundi rwose nta influence n'imwe umunyamakuru agira ku rubanza n'icyemezo cy'umucamanza. Ariko kandi nubwo nta influence umucamanza umunyamakuru agira mu cyemezo cy'urukiko, umunyamakuru amenyekanisha ibyavugiwe mu rukiko. Ni bya bindi bavuga ngo habwirwa benshi hakumvuga beneyo. None se niba ntacyo umunyamakuru yamara mu cyemezo cy'urukiko, kubera iki guhabwa amakuru mu rukiko nk'umunyamakuru bigenwa n'itegeko mu ngingo ya 71 mbere y'amasaha 48? Icyo amategeko yageranye kiba ari cyo cyubahirizwa. Rwose ntabwo ari urubanza rwa Jenny Joseph gusa tuzakurikirana n'izindi. Akandi kantu, mu kiganiro cyabanje tuvugura urubanza hari ifoto mwabonye ya Mutesi Jolly na Jenny Joseph. Mutesi Jolly hapo na ogopa. Mutesi Jolly yakoze introduction, yibwiye Jenny Joseph nk'umushoramari w'umunyakenyakazi ugira ngo bafatanye business. Jenny Joseph yatunguwe nuko tumuvuga ko Mutesi Jolly ari Miss Rwanda, ari umunyarwandakazi ndetse wabaye na nyampinga muri 2016. Hapo Jolly na ogopa. Jolly niba waramubwiye ko uri umunyakenya, ngewe uzambwire mu gikari nimero yanjye ntiwayibura, umbwire impamvu ntazakomeza kuzajya nkumeshoninga mu biganiro nkora, kuko ntawe hapo uri umunyamujyi. Ntabwo nzi ibyabahuje muri Dar es Salaam, ariko ibyo byose mwahuye nk'umu business woman, nawe muhura nk'umu business man w'umunyakoreya. Business mwashaka gukora ntabwo nyiza, ariko wigaragaje imbere ya Jenny Joseph nk'umunyakenya. Nta nubwo guhura kwa Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 na Jenny Joseph bindeba. Ndarebe iyo cooperation niyo coupe yabayeho. Iriya foto mwabonye yafatiwe muri imwe mu mahoteli yo muri Tanzania, yo muri Dar es Salaam. Dusoza tubabwira igihe urubanza ruzasomerwa, ariko mbere yuko tubabwira igihe urubanza ruzasomerwa, Jenny Joseph yavuze ko ubutunzi afite n'ubufaranga aregwa
bukomoka guhimba no gukora inyandiko mpimbano nta hantu bihuriye. Aravuga ati ntabwo ndi umuntu wo gufungirwa ayo mafaranga, nta nubwo ndi n'umuntu wakora ibyo byaha. Asaba urukiko ko rwamugira umwere rugatesha agaciro icyemezo cy'urukiko rukuru cyamukatiye imyaka 5 n'ihazabu, agakomeza kubaka u Rwanda. Uyu mugabo ugaragara nk'umuntu ufitiye u Rwanda akamaro, yes bien sûr ni umunyamahanga koko afitiye u Rwanda akamaro, yaje gushora imari mu Rwanda, ariko ntabwo abikorera ubuntu. Ako kantu bakanote n'abakuri iki kiganiro bakumva. Business ya Ginny Joseph ni mu nyungu ze. Nanjye mbonye amafaranga najya Dubai nkajya gukora, mbonye amafaranga najya Mozambique. Ntabwo yaje mu Rwanda nk'umuterankunga. Ginny Joseph nashyirwe muri rekoro nk'umuntu wateye inkunga agaha polisi moto za BMW nk'umuterankunga. Ariko kandi nubwo yaba ari umuterankunga w'u Rwanda, uko gutera inkunga kagakoramo ibyaha, ntekereza ko yakurikirana. Abaregera indishyi rero ku ruhande rwa Kanyandekwe Pascal barangajwe imbere na Maître Jean Baptiste Uwiringiyimana, basabye ko ibihano yahawe n'urukiko rukuru byagumaho, basaba guhabwa ubutabera, hanyuma kandi basaba ko mu by'ukuri urubanza rwazacirwa mu mucyo. Uru rubanza ruyobowe n'inteko y'abacamanza 3 bayobowe na Vice Perezida w'urukiko rw'ubujurire. Muri iyo nteko namenyemo Madamu former minister wahoze ari ministre muri presidence, umucamanza uyu munsi n'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire Madamu Tugireyezu Venansi. Mu mentioninze kuko ari umuntu uzwi kandi wakomeye, ni umuntu uzwi wabaye umucamanza, wabaye ministre muri presidence. Mu kanya twabwiraga ko hano ariho perezida w'urukiko rukuru hababwiraga ko ariho perezida w'urukiko rw'ikirenga akorera. Izi modoka mubona uyu niwe uje, cyangwa se n'imodoka zije kumufata, izi ni imodoka ze n'abashinzwe umutekano wa perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr Faustin Nteziryayo. Turi mu mbibi z'urukiko rw'ikirenga, niyo mpamvu kubona perezida w'urukiko rw'ikirenga atambutse nta gishya cyaba kirimo, kuko twebwe ahubwo turi mu rugo rwe. Reka tuvuge ngo nyuma y'urubanza, nyuma y'iburanisha ryamaze amasaha arenga 6, umucamanza yategetse ko rupfundikiye, avuga ko urubanza ruzasomwa kuri 29 isaa 8. Tuzaba turi aha n'ubundi twumva icyemezo cy'umucamanza. Ginny Joseph narekurwa tuzabivuga, nanafungwa kandi tuzagaruka tubivuge. Ni umugabo uciye bugufi nabonye, ariko ni umugabo nanone ushyira imbere uko u Rwanda rumeze. Iyi mvugo ni byiza, kuba u Rwanda rusa neza, kuba u Rwanda uyu munsi rusa neza n'imbaraga z'abanyarwanda n'umukuru w'igihugu ururangaje imbere. Ibindi by'abanyamahanga babona, yes iyo suku ntibayibona Dar es Salaam, ishobora kuba idahari cyangwa no mu bindi bihugu byo mu karere, niyo mpamvu bahitamo n'umutekano by the way. Yes, reka tuvuge ngo mu cyiciro cya kabiri turicara dusesengura uru rubanza, nta handi ni kuri Classic Hotel. Tutajya Classic Hotel ni muri Urban Hotel. Ngiye nitwa Jean Paul Nkundineza, kuri kamera Shimiyimana Keve. Imana ibarinde mwese.